kuno kiruno tora nturemero akiwa ritingwe bwa gavana Mutuma Botina mwanya na bwa Kawira Mwangaza itumi ba muritire obisine akiarerwa rero kire mubango ne yachancha muka ZK awete Mutuma airitangwe bura kwenda na atikuthiatira kana atikuthikira akiwa arethura mabitha giutatina watho pamwe pakionekana kuwatila twanyankulokia mieri 6 giutatina watho akianangirekana na bitha nene thirikarine ya Meru nkolokia wete Mutuma ailebere na jore kiena beta koti kulwamia wandikani Meru kenda mbeche ubachi alolano chikia ndoanginenge akira Mutuma buru areke waka Kawira Mwangaza ntaka mariano konekana yake kwendo chokia Meru ndoene renge na ikioto kuria moni ya kueguro regie ontubone dhirano kona ya Meru echokete ndoene mpala kirageto yantukerua retu kuria Meru echokete ndoene mpala atoe moni ya kuokolokira namba yetu ya SMS etina mari buruni yo 23578 na nyamitandao yetu yo kinyanilia Weru TV na tuatire tukwira tukithoma moni ya kuobura yo tukinyila methene tu ya ndeto Meru echokete ndoene mpala ya moya yara tukuthiranirite utuko Weru ari Yarato kudhurania kirindato cia Weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. The fact that Kawira tabui tio ya distake kumesha kedra Mutuma na abui MCZK kuoritingwe bwa gavana Mutuma Botina mwanya na bwa Kawira Mwangaza mukandarathi wa nithi kuoneka kinya site akibanga kuambiriria ngui akariba kilera na lenjo keyembe kutheta ni mpithukiro chenjo na maitha na akari mitongo kuandamana bakimeneria wongile kuba wagagia na wendia bonda wa Chiambogita Ketheka mutegere Weru TV na nguchokire nkatho chia mwanyo rengi no tubokona kanya gakwatana abatu kindeto chieto onimbeto awini wa Kingero na mwonanilia wetu wa mathithio tukobweru ari Purity Richard tokiambiriria ndeto chieto ni ati MC wa Koloto Zipora Kinya ZK na meneretie wathani bwa gavana wa Meru Mutuma Ntwethingia akiwa Mutuma ariuna mawatho yara yatumire Kawira arethira kiengato etine kiu akiererukire mubango ni yochanche muka ZK awete Mutuma arekira nto obisine mugaru na watho atikuthiatira watho akeyanangirekana na itebia bitha nene akiwa bawatilete ndwangi mwanya nkolokie ya mieri 6 maitio yara kirie ayo Kawira Senate ZK nongilete na kuwa atikira akiona kaunti ya Meru ringi egiuku mwanta kene mwadikio to andeto nilikithenji na turingi achio. The fact that Kawira tabui tio ya distake kumesha kedra Mutuma na abui Ni miario ya mujumbe wa kuorota Zipora Kinyawi dekene monoja ZK weteke kanore gegwetekia miario thingatete no yawe. The assembly therefore resolves to impeach the governor of Meru under the article 181 of the constitution. Tumbere ma indonere atinanya mitugo mega ya mutongeria athiruka akirumana na ndona ni ajakai na ndu. That's why I supported nonto ngoye were anene area kuthiuruka irumana na irumana Mpambe nkorikanie ZK niwe wombere kwithirwa agitongeria kuritwa kwa Kawira Mwangaza gitene ja gavana inde bwa kurigaria akiaria kire mubango ja chancha mukarukirirwa narua na ugete guti mwanya jonekete kinya nyuma ya gavana Mutuma gutonya gitene out of 10 ingwitikia ni untu bakaramda ba 1 out of 10. What?
ni untuba karam Yo kinyenya nusu nya meeting expectation ni untuba karam you je below pa of course you below average and that is my rating. Akiuga omaitia batetaira no jozetete na mbere muno kireite binenkaniri kire kaunti ya Meru akiarire kinya ikarekari arua aria kwebera kwa wakili Maranya aja waziri wa manto jegi watho leadership ya Kawira utere bui na ntuga ni bui no ntuberema violations chonde cia sheria iria Kawira Mwangaza athithetie chonde iria ciatumite muikia Senate mutuma gutonya actually started the same thing. Irigo appointments. Irigo appointments na appointed officers. Baba ingi mono bati qualify. So in my opinion, public service has seriously been mismanaged. Na ikiwa tumiwonere Maranya resign na umango gine neta no ntogo a minister of public service. Ende antu bali baga appointwa na otije baga appointwa juniors kurungamira seniors. Akiariria kinyama gamba jetete na mbere jaria jarigeretia wandiki ibwari tingoge kire kaunti ya Meru. Ndo kiuka Kawira is innocent of this after mutumago accuse Kawira. Kawira is very innocent. Na inda wira okairenda uga Kawira itwa mwitiro obisi. Na ntera wa Kawira is competent. Kawira still remains incompetent. Na na adhiria all those violations. Ende kiri issue eje. Kawira is very clean. Utu wantu bombo karandi badithia muchemanyo somewhere barekania bachwanto bete kotini gupinga a process bachoka ende barekania baandire Kawira agitunyo kiate goe gutigite agerete ritho kako we expected for example out of deputy governor they expected good governance na ni onte kuona what expected te any personal position utikionda expected na teka kwirio ndeni ndacie ja giti na mutuma na aina right ye kwa bara kwenda giti itwa na nenkerwe thirikari ndi atikumenya urakugita atia akuthithia akwa atikumenya buru akwa buru ikumenya atikumenya nda Meru na echonkwere na nda kwira Meru bamenye buru Kanyene Kawero TV Mbeta Nele Wakethenji Ria muthia nyuma ya kwirikana na umire obisine Meri Kathomba Mithiru wakili Maranya na atumiretie wichie bilia kwa wetine kiasi kaunti ne Meru gavana Mutumana achokere athura musiasa turibie trekia yokia kanyaka na Ranwaru na bwana yokirie kanyaka Julius Bijiwe kamulo amiri wari tungu obisine bwa gavana itwaranireti na Meru kienda kumenya maoni jo iguru rio garuru kubokie thirikari ya gavana Ntoithingia. Nyuma ya ugaruruku buria bumbite kwithirwa bukithithwa ja kaunti ya Meru kiri thirikari ya gavana Mutuma na gutigira Aaron Mutweli abuono koronto ja murungamili wa Ritingoge na Nturibi etirikia ja umo wa mawaziri na ndea karintere mwanya ja tigania bena ja kuuga. Nde arerenke congratulate mheshimiwa gavana yetu Ntoithingia nontuba kwa etirikia giti ke public service. Teriki mtu moya nyokulukira thoko yetu ni ongondo na ng'ombe tumeona kulukira eterekia. Watu tushukuru sana Ntoithingia nontuba kwa mpoiti iterekia ingwetekia ke MCA baratu twithirite twina boa akithi ngwetekia nwa turutirite ngwina nwa at least tuona kulingana bara bangi baithirite baikuo uyo ndio anafaa na watu Ntoithingia kikauage tumushukuru kurela kitigania tutene nafasi ingi mnoga kurela asa deputy governor image women rep ainara gembe bete tigania kanya tula ni tumanto mengi mno au izi nafasi ingi mnoga dra Nturibi na nio ne ngotikia an experience kwana na rusitengwe for high councillor na former MCA akithi ward ngotikia an experience kwana nafasi hiyo kumiruta Nturibi former MCA wa akithi ward timbaya untuna kweriko balance na kunteresia igembe bakionekana kwithirwa barina witikyo bubungi na kuoronto kwa Aaron Habwana. Mheshimiwa gavana pongezi nontoba ku choose Habwana as his chief of staff. I believe Mheshimiwa gavana atethurire Habwana nontoka mwitembe
amudhure nonto abwana and requisite qualifications to be the chief of staff. Woni tendete gwena abwana nembisie ni muntu very loyal kire kosiewe na ni muntu mwatheku na muritingwe ko winku inkwetekia experience ira abwana enyo nonto na rtangwe nyekira ofisi ya the former governor Munya ami extend kienda governor ntwethingia ombo sabu antu bameru better ngwetekia His Excellency the Governor na bwithiria good thing ombo sokeria wakazi ba Igembe region as a whole kitekia chief of staff Omeru County Assembly, Omeru County Government. Watu toria wakazi ba Igembe North constituency actually ito pokea uamuzi wa His Excellency Mutuma Ntwethingia nonto ba ku extend an olive branch ke batwe. Eta ito kumenya at least Christ yeto kana malalamishi mengi atikinya maybe yakombo kinya. Kiripotela Weru TV kuma Tigania Mbita, Brian Kimathi. Wakibonderasi ya nithi bonekete bukambiriria rua muno nyuma ya Weru TV kulionga Antoni una kwethira mukandarathi Rone Nkiringwe wakibangania nara akite site ya kuritira ngwe kandarathi wene nkiri kambuni ya Muchaina ngwe ya survey kiambiriria Martin Mugambi na Tony Mbicha yoyo ngwapura anto agukari. Mweya wira iandiki banthe to ikunjugurania kumbura umana muthenya we munthi turenjira mage mameto ndagachani ya muro wanithi kenda kumenya mata umate ni gwakwa kana ti gwakwa gitwikaga kampuni imwe ya Muchaina nene nkeretwe kandarathi ya gwaka ndagacheno ya nithi na kuraja tukionaga nyomba igiakwa na nkinya maragita tukimonagira kuraja tura mathingata kumenya umata umaima Muchaina kana tima Muchaina. Well, maragita ni mejire na site ni bukona ke nyomba ile jibo over 50 kai kolufu leu ngembo lingine rali kira nyomba jiaiga ni site ya gaiti ni bona kana ari kugwa irigiro na kwa itabu na wena wenderete amona kuregerwa kuringa mbicha atwiritwo wira ata yari niambiritie na mobichi marama gwakwa ima wire no ningwetikia constructor ni ejire kante muise lietwa na akini ndemonaga nkamenya ni wa engineer nonto imbona aro ngameza site yae nonto site ni gwakwa na nyomba jega kwimba riu nkauria gakurekia nyomba agakaigurura jeto kana gukathiate nonto nyomba jeni kuona gakuriki ndagaseu ekathira u endimire ni nkuona ekethirwa ndakasambega na ikuikanyia gutenga ari nkuona tukarira kairi tukiuga ekuraga mtonithi maturani twaritie na kariba ariuga uthimi bwa muthetu ibu bwaruthagwa na tayari bwarikirie savea na boibekinyitia guka nyuma kenda kuthima kurandaga chenwe gakurukira na ibarikirie nendeka veterete riboti ya kithirikari atwiro enderete ni samples ile ukagua na ni thia omuzi ntamureku ni engineer na nyumya bau ripoti ya engineer alali wa sample ya muthetu kula kola msika ro janda kasa kiangati kinya muri mola wa mutheru kwa mbali ya kiboto ayare ya kariba ba maturani baije kura barabara eno egakurukira na kurago kuringithua baugite gugatwika ikuri wa kabakaragatiro emari imao kenda bakathama mathaa mari ogona batigachererwe kana kuri wa mpu twenda kubarathimire bona ndagacane kubwira twenda kubebera ku 100% bunga nabo batulia wega kura tukaitugura migunda engi twebere bau bathondeke ndagaceu ikenda tikaura mtu kairi kiripotera ndeto cia Weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Na bwakari ntere cia kilera na lejoka mwiri ojo Igembe bakuthetane kwithukirwa ni njo miundene yono tia sare nene akaribabari wate maitha tinyumo cia kithaka boba turaya Kenya bange nonto bomo bukithira bonge bukwambiriria beti wa bamwe boba tete oturo na bange na bo wachendethia chiona nende njo nacio itioba nogokia Edwin Gatobo haina matheta ya kariba Bekwarete tutena nja ukinyemwa kono
endo twena into yonto to kurima njo ni ya ikara into bia to bionde inanja uchuma na ite ya mwene nibyo byori birito kuma kiria kariba ntere cia kirera na lenjoka wondi entunene giciko ke Gembe North baraba kuga kironda kiao kia kuiro ng'ombe maithi kiongeri chumbe na gwakana nkuru kinyume njo gukwethia miunda ya mikawa ni untu ikwikweja kurena kwinyange bire bandite na bire bakuga ibyo birari wirigiro bobo muthia totomba kure yaro ni njau amba bongo batwenga kuni ndemwe kuro nteta mundene nkwama kegwama kure mao itwengura na misinga toka iria ande njau na chikwe ya twenga tako ya rero watakuma tare kinyanya ya chondi wathi chondi atwa mundu mutuna eka nusu yote twa kinyanya tona kinyangile ya kuona kuna randa rede kwa kuona bikora bikianda zumi bakilera na lenjoka ni ntovyele ni kintu gitawa mumea ni kitu inaitwa mifuko yote imeenda watu wetu wamekufa wengi na serikali wamenyamaza au tutafanya nini abagwatanirite na bamo batongere boba kisiasa ibonekete ikuria tongeria taro na kura kubatetera na kumenyora thina iji ya njugu na maithe gatige kubainyeria na kurirwa ngiro nyomoro KWS kumenyora bakarigeria njugu igutonya miundene yao. Kila siku ni malalamiko, kila siku ni kilio, ambapo kilio analia ni ya kwamba ati njugu zinakula mimea yao. Kwa nini umenyamaza? MCA, kwa nini umenyamaza? MP, kwa nini umenyamaza ngabana? Oike SPC agenda iberwa watere kato akamanjo. Ende ne ya tromere tokame. Aje yo toethia anke kono to thenwe ne ambaba bangombe to thenwe ninjo ni na to aitatwe. Konge wanasiasa na kana weshimiwa boba Roma ke bunge either county assembly kana national government. Bakori kiori ke the ministry in charge. Mheshimiwa wetu mheshimiwa Taitum na MCA Patrick. Ato kori yao burenda antobakilera bendelea burenda antobakilera bona thina mwankari babo mami nau na bukiri okia kwethro antobakuru arebe na thina norome athero sande we tutam urua tutam kende intobia to biendelea kende kibori urua tutam kende intobia to biendelea kurewa kana natyo ku areu wakati imefika ngoko wengo kwa asikiza ngiraundi batu tutea Kenya nusu tura Kenya ya rabangi akisieto gikatiba iri kumi undeto ni property yetu miunda yetu itibwa kia lalo kenjo operation irano buku bwethia ni operation fake otebu mbombira no operation de kubwethika no temu nto Samburu kana otrukana toibwa agirira na ino mifugo yetu eta miaku ibutu kuona no kwethiro batu ka batu itha metho no operation uti compensation de bwethika kire antu bara betu borwerwe kire ngombira cietu ciyirwe utebe tuona operation ntuko ciao ni rathirire tutikwirwa it is silently chini ya maji imeisha. Antuna ntuta cha Weru TV kumalenjoka gishiko kia Gembe North ni Edwin Gatobu. Akariba mitungui baumirete na muthuro yumunene bakimeneria kuongeleka kwa makareka ya wagagia ntere unawendia bwanda wa Chiambugita akariba baraba kinyire mwanke tuonekia burithi kia mitungu ibarere kwarirwa ni osiezo etuo kiu ankirithano iretumire burithi baringa michinka ubathurane nduo speedi wa ntere unakinyire na ubekira wirane bwa matalia kwithira ya kiyo kwa mutugikare na tuechio nkuluki. Muthenya jua ruakari na biashara bathoko ya mitungone bashumirite njirene na kuthithia maandamano iguru ya kiria bakuga kuri na thina ya wagubokaria na kuingia kowendia bwanda wa Chiambugita thokone u wamwe na nchobi ndege ni watho na kinya bakiuga na bare ni bakugwato mono Kenya na nandi na ruanduka chawitindite chingi akariba bare njirene bagichoga Kyoto nikiria bakuga borisi ba mitungo bateko batethia buru anto ba bikibiki bakomba kuyero bikibiki ciao duka ciongo ici kuiwa kwa muciari kia kesi mwana kurepa kanenya kwa sotwa na kerwa aitembecha kendombo tetheka polisi ara station baethe tikoti kwe mwekuru are au ngugea wikugita kesi tanjanji police officers batoto tethia gotikyo bogeta anytime we report nothing is happening. Kama juzi kuna msichana alibiwa laptop na shopping ya nyumba na rent yote kaenda. Uliambiwa hapa ndawa zinauzwa tu mchana
inauzwa kama viazi. Nande karibani bethire bakithirunga na ukinya maandamano jau gituo kia polisi Mitungu na bethira bakendekithia bobate kwenda kwarirwa ni OCS tiga KDCC ACC kana Sub County Police Commander barabara kuthagwe jakaribabo magarire omebambia kuinga njira inene na kinyagwa kia mwanki mwirigana jo gituo kiu na kwithia kiboya kuonana ni gituo kia polisi na niri askari bethire bakibathangarani na tiangasi na kuringa risasi cheguru o mtu ajethira nande akianika guru ntethia akaribaba teko gita bia onyume akagita akaiba kethira bakiuthura na kaire na muthiene osipindi ariko kinya ni bombere kwithira bagiciuthurania mwe na kinya wengo bakimwira tena kathari bakiuga ni unturira bathiite maandamano kaire ni bendekithitie borisi bau bethire bakithamwa Otsbidi masi ndiyo masi OCS masi OCS masi maskari wa Mitungu masi muthiene usipindi na ere kariba wirane ate kumarojo akambia kurita ngugeu na kinya kweberia borisi bau ngugire akiugire wate umbane kuinga irabu akiuga eu ne ngugia thirikari ya county na kariba muthiene bethira bakiborera nkoro bamwe bao bomba kwithira bagichoka nande kurugura biashara chao. Mambo yote isipokuwa hiyo nimesema yamba hiyo ingine yote nitapakia yote. Kuma Mitungu gicigo mbunge kia Southiment nke report randito cia weru rekwa rietwa ni Mutuge Kare Kathotia mwanya muno kiwe Mutugi Kare na kiwe mutegeri kwithira witite ambere na kurumira ndeto chieto nkurikanie kiuria gietu giantukweru ari twekuria Kamiru echokete ndwene mpala Kamiru echokete ndwene mpala rikana kwithira witutira maoni ya kuo kulukira namba yetu SMS 23578 ni nyamitandao yetu yokinyanilia Weru TV na twatire ito kithoma obura yotukinyira methenetu ya ndeto kaitene twithire tukinogoka nini no indi twachokera ni asara ira karibanet mushine munene yo maua abethirite bagiukuma kumane na mbura ira yurete kunukira nyumba cio nenya biashara cio. Muchama niyo kayothire otweta kembeche tena baita chiambi no oteko chenchia mutwaja gairo bitego tutethia neke hai tokoraga ng'ombe ciako ichiraragire ngoko ciako itekorekia ngurachagona guchenga iguchenga aremi itwigetwa matata jenu na ikio tuburetere mutaaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka auga ni nyina kio wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins itwigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigera bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwiri nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu biri ya Agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. Kiwanda cha Duralong Mabati tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile,
Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Over 1900 games brought us here, but history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world. La Liga is far and beyond the biggest winner. It only remembers how it ends. You bought it. 8 titles. 1 month of mayhem to decide them all. Stay connected and watch GoTV to catch the football season finale this May. It's on. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Every sunrise brings a new beginning. At Mount Kenya University, dreams rise with it. From bold ambitions to breakthrough discoveries. From classrooms to laboratories. From determination to graduation day. Here, passion turns into purpose. This is where futures are built. Mount Kenya University, unlocking infinite possibilities. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rembo Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table.
ndakwatogeni orengi na nkatho cia mwanya no tuba kwithira witite mbere na kurumira ndeto cietu kumane na kiuria gietu kira tukuritie ntuku ya rwari thira miru ichokete ndoene mpala kwene mweche ntomerira chiethira chietu kinyila rutereni rwa Facebook. Let's Mutugi ariwa one time is the slogan. Eliu ariwa very strong now. Karethi Devindi ariwa Meru has 1 year and 3 months to suffer as long as it will not lose its life. Munya will redeem and give it the respect it once had. Mutoi Mungai ariwa Boachinchirie Buduki na Banda. Kabo ariwa we shall redeem this county from the hands of those killing Marians. Kenyua Kedra kiwa yes, no, our MCAs wamelala kwa oversight. Roni akawa yes, of course, we have messed up by this government of Mutuma. Eta nambere na kwithiro kiaraniria batu etwa maoni yaku okulokira namba chietu 23578 na nyarutereni rwa mitandao yokinyanilia. Twicho kirani ate akariba mutayo anet taunine ya maua ibati beta la sara kumanina mburaira yure tenteri ukorobo egoro rwero kionekana ukumira nyumba chiona kuthukangia akari bakiromba thirikari obayukire matali ya rwa ibo kenda bakona no inyanto akorara. Akariba mao annex nerie ni baringikite anene kumane na mburerere kuro tuo gukire munde na ruji gukondoria kira gintu nyomba ciao harabo ugite batione tetoro atu twitiga tuyanda municipality ni twitha tukire rent babe na plot na kinya babe na nduka cio ibaita license gutote kuona utethirwa tuthethe twithirikari ikuo no ntuba kuthito kuria license na manto haya anda municipality. Uniform ya watoto indoi, vitabu zindoi. Leo watoto wangu wamepita na masomo ndoi wanazura usiku wajalala maji. Nilikuwa nazuia maji yani wasilale na kitanda kwa maji. Kila kitu imeharibika. Wale sisi ambao tunachukuanga hata stock kwa nyumba tunaekua kwa nyumba yote imeharibika. Hakuna kitu tunaweza kula leo. Kila kitu ni maji, hakuna kitu ambayo inaweza ikatusaidia kwa asubuhi ya leo. Kagito gakumbure no ni kondoreti nyantere chianto bochio mwanka kwa mora rudingo rwa kirombero gya Sinai Prayer Center aranyombe no iratigaririe inchi mwake kondorua arakari nabo bathamite no tugo no ntonjachi yawe ici ya kondorirwe gukurukira mburere lele kura utuko kire magiki ni antu bethirite bakija kuromba na tauria bona kana bukona randstrand rera twithire aja kiremene gitu yomba kuomora part of our office lakini office itatongwa kwetha kuna randstrand yenene na ikio tukuwa tuinyikirite muno ntukinya turiba murima jojo roje rwa furo mwankarwa rwa bathamia mishie aja mbere kwa kwena twana tuinge tutenda chukuru na arua no ntubwa anguo irato na mbibi bionde bieta twithire mantu jate kumenyeka na tuigwa tukiuga thirikari yetu ya county thirikari yetu nene bombe gututethia no ntu ana jababa teta chukuru na jonto jajo nande kweno gwano ntu witagore iguru ala kinyethana anto no baite koromba ukaigwo gwa tukimenyaga area eje ni wawa ebo ngavana umete kwa we inyuma ya ofisi eje like 200 meters from here itokoromba itobu atutegere amwe na atoliba etura riri turaunukiro iroe turukwena mbone tunukiro iroe aritwa twanguo cieta bibia kura birari nyumba irato biana bieta bionthe ndito kuromba thirikari yetu itutethie tuolelie na inya sana baraba thirikite ibakoromba ituthirikari kubaraithiria no ntubatigito batari na guntu wa kuthi hinya kirima kiraba itaia gwita murungu thaino gitieteka twachenye muna mbere wondi ne yongwa achebekuo na bono obuo barete thina mwankaru konyura ukubita ndene nende na tukoche no nombo tutethie kithira itwariria ringi tukwendo chaindisi ute muntu tutethia nuka tukuria thirikari yetu nyumba ye huku Maroe oni ningwa mbetete asara ngiri 150 duke nekwa into ibiro kumerero bionthe endi tukoromba thirikari ya tutethie wa John Paul tutoka kuringera kura eyo tutethie asara yetu etete nya tutomba ikuria tutomba nyikurewa lakini tokea kwa bwetherwa ndrene nje tutomba kwetha tuketa asara
itokoromba nene betu batuthikiria kiripotera Weru TV kuma Nterechia Mau agicigo mbunge kia Gembe South mbetagwa Duncan Mwathi. Caroline Karugura ni PS wa ngwataniro cha East Africa na rombete akari kuigeka Rais William Ruto akiwa akiremara kigagunika bunene ni utongeria bwa Rais William Ruto. Akierere Nterechia marania famu andia kisima PS wa rwangirwa thirikari rwa kuraithiria urumwe bwa nthiguru cha East Africa no Caroline Karugu na kuromba mero batigate kenda benganite na 10 bawatire thirikari ya Kenya Kwanza nontu Rais William Ruto athiria tamchi yake kithure kindike mwana kuma Tharaka no akathukio tongoria. Mzungu akasema a bird at hand is worth two in the bush. Musiwache a bird at hand, yule mmejishikia, yule ambao mnaweza piga simu atume PS akuje alete pesa, mpande miti, watoto wenu wakule wasome, muende kwa mwingine ambaye anawaambia twende, alafu sijui nitampeleka Ukambani, sijui ni Kisi, sijui ni wapeleke wapi. Kwani hamna mtoto wenu anaitwa Kindiki? Dukana teinya ukinyerete inyanya. Hello, ati usitupe yako 4 kwa sababu umeenda kufukuza ingine umeambiwa ni 8. Hata hiyo 8 utapata ng'oa, hata hiyo 1 utapata. Tukirudisha William Ruto ni miaka 5 kiti kuje nyumbani. Hello, ama ikiwa na Kindiki haiko nyumbani. Nkuruki Caroline na kuromba mero batikathurano gie siasa nuntu wana siasa no bawatanire kagita konthende akaribagati wa thina nilira siasa ikathira. In your society kuna wengine wanasema sisi ni watu wa nani? Sisi ni watu wa 1 term, sisi ni watu wa quarter term, 2 term, no term. Term zimekuwa mingi sana. Msimu wa siasa utakuja na utatuacha tukiwa sisi hapa. Hata hii watu wanajiita opposition, united opposition. Ninataka kutabiri leo nikiwa hapa Meru ya kwamba mwaka haitaisha 2028 kama hujasikia kuna salamu watu wako ndani ya wewe uko hapa unaambia jirani yako wewe Kitonga wewe ni mtu wa 1 term na mimi ni mtu wa wewe ni mnagombana au watu wakienda kujadiliana wewe utaitwa. So tusikubali kutenganishwa na siasa. Arite kire kiatho gia kwandamite kithakani kia marania kisimere njire moya kumenyera rela. Hapo Meru kufikia sasa tuko na 12.8% forest cover, lakini tree cover tuko na 29% na tunaendelea na kuendeleza. Pia atupandi miti kwa misitu ya serikali peke yake, kwa sababu misitu ya serikali ni kidogo sana. Tunapanda kwa mashule, tunapanda kwa institution kama university, tunapanda na wakulima. Wananchi wa Meru, jambo la kwanza ambalo nataka kuwaambia ni kongole, kwa sababu wao tunahubiria watu ambao tayari waliokoka. Wananchi wa Meru wanapenda kupanda miti na wako na bidii ya kupanda miti. Kwa hivyo ni kuwahimiza tu waendelee kuhakikisha kwamba wanatumia msimu huu wa masika kuhakikisha kwamba wanazidi kupanda miti. Kuma gicigo mbunge kia Buri ngiripotera ndeto cia Weru niukambitaga ki Mutegi. Mano kira kiretete amwe marais kuma Nthiuru mwanya igitire na mbere nyumbeni ya michemanio ya KICC ori rutere ruregani rutongiretwe ni Rigathi Gachagua bakimeneria Rais William Ruto na mwirago chethera Kenya mitwe ni mibango irapeni yo kithambecha kuma ugotine bwa Kenya. Anthony Kathenya kuma mushini munene wa Nairobi na tumenyethie cio. Kigomano giki gya gwitithia na mbere Afrika na kile gukwithithika muji wa Nairobi ni kithirwe kirugurwo mde ni rais wa ndea France Emmanuel Macron na rais wa ndea Kenya William Ruto. Marais nkilukia 30 bakiuthuranaga nyumbani nene ya KICC. Bakiaria president wa ndea France Emmanuel Macron, rais William Ruto, mwandiki munene wa ngwatanĩro Kimandũgũrũ Antonio Guterres na mwikari gitwa kanjwa ngwatanĩro Afrika Yusuf Mohamed ni bainyirĩtwo bataruba ngwatanĩro Afrika na France kile kuleta mogarũrũku monenkanĩri bwa kĩgĩna kuleta kiri na wikaria utumĩri bwa artificial intelligence na gũkĩria ũgima bwa mwĩrĩ hamwe na ũrĩmi. The future is for the African continent. The African continent will be the powerhouse of global growth. So let us work together. Let us put our energies together and move forward. Africa is not waiting. Africa is moving and Africa is leading.
Relations between Africa and France, as we see it, as the way we want to implement, are built on courage, respect, and a will to have a shared agenda. Why am I so convinced that this is the right way 10 years down the track? Because the challenges of Africa and Europe are shared challenges. We all want peace, prosperity, sovereignty. There is capital in Africa, but Africa's development projects remain starved of financing. The issue, therefore, is not liquidity. It is risk architecture. That is why Africa is laying the foundation of a stronger, more resilient, and more self-sustaining financial architecture. Amono ukigomano wiki nikimeneretu ni bandi ndega na thirikari ulwele munini wa rais Rigathi Gachagua akigwetaga rais William Ruto ta mundu wa demokrasi amuna giotokia muingi amuna kumugwete na mantu mangi maingi mathuku mala makwinyeria Kenya. Mr. William Ruto, a man who is the greatest disrespecter of the rule of law, the greatest human rights violator, a vicious man, a callous character, a con master and a practicing dictator on internship from African dictators like Samia Suluhu, Yoweri Museveni, and his contemporaries from other African countries, especially the ones dining at State House now for a talk show. This is a man who in June 2024 butchered Gen Zs in their numbers, abducted others. This is the man who is the real commander of RSF and the primary responsibility bearer of the war in Darfur, where thousands of women and children are being butchered. Instead of hosting over 30 presidents in Nairobi, William Ruto must focus on solving domestic issues. Oninde momero okiaja kwethirwa Macron kejete gusaina mantu ja Nithi Bridge tuone mbese ikono kati ya Nithi Bridge au ndauga kwe mambi kwena faida ikeja kwethirwa bakeja gututhithiria duo courage kuma nyomwira mutindu aragikomene mwanka gwitia mwanka gitoro kwena mera kemu kwena mamwanka maoa kai nyaba twire ibejete tuthithiria iselo airport runway na issues kende meet international standards. That's okay. Manto jajau lakini manto jao saina maratasi medene tutairua kairitori ya Kenya. Kuma mji muneno Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathinya. Ekoro kuma mwiri oyo atigani bombirete ora wari gavana wa Meru Kawira Mwangaza nikiraba kuwawe atekwania atongeria banki metho bakiare bawete Kawira arionanio te mutongeria omwe ampire ya metho yakie baimwirare kimituo ya kumeneria na kurumanga atongeria banki burakwenda. Tongeria baba ikundi be kurukumantere mwanya giciko bunge atigana East ibebu mirite na muthuro munene kumeneria ora wari gavana Kaunti Meru na Kawira Mwangaza nonto bagero wakua ethiritwo kirumanga atongeria bonthe babathuritwo na kura Kaunti Meru bagiwa kinya na mbite kwiwa kiambiria kagitaga kurumanga mutongeria wa nthiguru no William Ruto amana munini wake kiwe batibatirite kwa bakiringirwa kura untu bamwirite na gwe na Anthony na atongeria babathuritwe mbite au nonto bagucokia nkatho Seneta wetu wa Meru tawe mheshimiwa Kathuri Murungi na urarutite ngui nyingi saindi ruterene rwa seneta na rokariti antu bawe aici mbibi biongwa bitumirenda kwa wete kia seneta kwa huko ringana na mujamano yo arieria na rumira tongore betu ba Meru muno na kiro gyakwa ni atiri Kawira ni onto ruma tongore betu ba Meru na bathuri na kuriro thuri acio no tote mea waci MCS kireke ote mea wasi MPs kereke ote mea wasi our deputy president kereke ote mea wasi nye president to kereke wako chero wenka muchotare na twa yeye muchotare atwana to twale onto wa kiomba kero makila mahali ya foto watanira atu atongeria batigania East atongeria baraba thuri na kura bawatero heshima
babatirwo heshima mwanga bathirie kipindi kio torwa kawirete atia afagiwe ikagitani waku bathiete na mbere na kumumeneria no ntubwa mbeca kuthi na mbere na kuthiuruka kiwa kathuri na nenkero milioni 109 ka mutangurio tongoria na itangavana untu bamwirite na rekae na kathuri no ntugathuri arutire ngugi yake kuthi na mbere na kureithira mbeca chemeru chikuruta ngugi bwega wenu aira impeached no rauma retine ni ontogurwa na seneta wetu kathuri nimbio muria mwetere kaita kawe kakinya kithago kwa ka impeach ya we wanjire kurona wono torende wo ikinge kunda romba we kawira ka kando na mwesimu akathuri murungi na mwesima ndaba akwana akinya bangi bonde gikwira watira kathuri murungi eshima renene sana kathuri murungi aitothometheriana everyone ainana 240 na mwana ombere thai au kinya form 3 inya kathurwa gitekenge kinene na areo seneti otuno ntona uturutira ngwe enje ya ututethia sana batu turi antu batigania east our former governor kawira inkuriara na ate akumeria kueta mantu ya mutongeria yo aina nkumenja aina maendeleo akaumeria kuwa afagiwe kwe baba uko confuse bageo thwana gikete kya governor akwenda kambwere our senator ate kwenda ete kya governor arenda kuendelea senator na umage senator ayeta kekene ki reporter ndo cha wero kumantere chatiania betawa John Thiga Kiomano kira kiretete amwe marais kumanthiurune mwanya igetre na mbere nyumbene ya michemenio ya KCIC ure Rais William Ruto aithirite agitongeria biakura biogoro antuku yegoro na bakiaria mugambo yomwe bura bakethira bagieka ngwataniro mambura ya yethirite yagitongerwa Rais William Ruto na nkathewe Rachel Ruto. Rais William Ruto na nkathekie Rachel Ruto ibaweti ogeni marais kathomba mwana atongeria bangi bakuma omeanthiro ya Kenya karune ya rais mushine munene yo Nairobi kibia kuria biogoro na mugambo ya chomba dina. We gather here in Nairobi not merely to celebrate the enduring ties between Africa and France, but to open a new, bold chapter of partnership founded on deeper cooperation, shared ambition, and a common determination to shape a more prosperous future. Rais Nkolokia kiaria na atongeria baba kikiomano kia Africa Forward Summit ibetikanirete mwambiririo yumwero yotura na urumwe. As we raise our glasses this evening, let us celebrate a renewed Africa-France partnership measured not merely by dialogue, but by the transformative impact we create together for our economies, our societies, and future generations. Your Excellencies, ladies and gentlemen, I now invite you to rise and join me in a toast. This is tea or what? To the continuous prosperity and progress of Africa, to a strong and enduring partnership between Africa and France, to unity, solidarity, and cooperation among our nations, to the good health and well-being of all distinguished guests and their families, and to Africa forward in our shared success. Cheers. Rais wa nthuri ya France akiwa kwino batu bo Africa na Europe kwe amwe no inyawe akiokeria kombe ya kuonania mwambiririo yumweru atiatika France na Kenya. I think this is the first time in history where a French president, raises his glass with Kenyan. Long live Africa, long live Kenya, long live the friendship between Africa and France. Akariba mukothima ibaumirete kwariria murandi yo rwejo anadora bakiwa bate kugunika ki murandi yo na ndeto iwi kwerekana ichiorongo kulingana na akariba ba murandi yo yo ethire yo kilwa mamperenya yo kinyanileka bakiwa wirigiro buraba are abo bwa kwithira bakigunika na murandi yo ibo athirire bakira atongeria bo okwithira bagitegero ntobo na rwaibo kenda yo kethira yo ekwamurwa.
Ariba na ndora wadia mokothi mani bareganite na mariore bakuga kwibo bakuga murandi wa roje wa nandora ni warikire roje ruria rwari rurutwe kirimani kia nandora bakiuga guti gintu takiu na noka bathiete na mbere na kuthangika no tieri gutwara kijana rimwe ona ruthi tutekirwa ona tutangi tutakirwa gutie gintu tekutwona tiona itwamire milioni 13 iciaurire na tukethia kinya semina tukenuka tukobete marandu bariuga roje ruru ari rubatetherie gwetetheria indi monkagia thaino noka bakuthinika batona roje rwa kurima naru andora kwithagirwa kwena igita riumo sana ukurukira majura rira kwitharitwe gutena mbura ya kugana roje ruru twaugite tugatethwa naru kira muntu wana ndora na kuma agakuthi kilomita nkarukia 50 bonthe bagitetheka gukurukira ruji ruru kuringana na bomurandi uyu ni wari weru wao na ndora ni onto batona murandi ungi ntera ino ni wari wa mbere na tuthingatire no tutio no tutawatire wiciathi na ndora na manki tutionaga kiao yeto kuma murandi uyu wakurukirwo murandi uyu kumakurukire kuma 19 ndera mirandi aje okoga tutona murandi kairi bariromba atongoria bao batongoretwe ni gavana Muthomi Njuki kuthingatira murandi uyu wethokirikirwa twegweni boto watie kuthingatĩria murandi uyu wa Nandora Water Project utethie akaji banandora na aswa Kenya yonthe gatetheka no tugintu kira kirema gwa ntura taturi bonka barijaga katuma ende ukaya kwegwa bwana Excellency Muthomi Njuki ukegwa ntumerie no geria kuthingatĩria murandi uyu wone kumara gwanjire mwankaro tigiritwe already uruthetwe percent kidogo sana ito Muthomi Njuki tore ngavana gwa Tharaka Nithi county ririkana na ndora ito twakuthaitha itwa nama ito twakwereka bayokethi kuma miangi enu etigere kaya baigwa twenjira kithimeke baitu ukona mbeca inu na aciarirwe ito twagwita burotetagwa indi tukuromba ngavana kana tongoria betu bonthe ba county teibarithire mbeca ino cietu twarongoirwo tukwa mbeca milioni 15 na mono gutie tutamenya tutangi twasikitunga twakirwo na tutaruthire kinya finishing na murari gwatuika no athirire kiripotera Weru TV kuma Tharaka Mbita Makena uambabo Akuru bara batungatĩtie waumbere kindu ang'etia njeshi na weta ritaya ibeyete ya mokenda kwibanga bakiuwa kebainge butethera buyonto bobotho kumenyeria uturo ya mukenya wa wethire kaitaga kinya bakiaria bawete bakaibanga kende inya kuthiatiria mbete chiona marupurupu yangi military retired officers from kutoka Dhochi mpaka Kathangasheni kuda Tharaka na mworoto gutigira mabitha ba jeshi baba ritajire kaunti ya Tharaka Nithi bakuthinamba no tura abwega ikio nonto mabitha baba bwebuthuranĩtie nĩ kenda abathuranĩra gwithirwo kwina ngwatanĩro yao ira bakathinamba na kuraithanagiria na kumenyanĩra na kumenyana bibura bathiete na mbere bwega muturireni. Even after you retire, the KDF, the Ministry of Defense, has not forgotten us, and they cannot remember us when we are scattered all over. We need to have a system, a structure where we are reachable and where we can also reach out. And that is basically why this initiative is there. It has been there for some times. It is now disseminating in Asambaa, kwa counties, to sub-counties, and maybe in the future to village levels. Nukuona munjeshi ria uma kuungana na muraia ni ngumu ni gushakuwe na binya zaidi. Nitumuona mauma makinya na makeomba nuntu matikuona muntu ke nuntu anaruga iria maragia ti iria mukwaria nawo riukethira muntu eumbire ahota gutuika na akahota kurwara na ati kumenya kana murwaru ni tukwenda gusha turi bamwe kenda tupota gukinyira muntunu kenda umenya ka pension gaku kagenda gatia wigwa ni gacaga tukwire gacagata na wigwa gatishaga to make sure ka pension gaku gagutao gagusha nitwenda kuleta muntu ondo alitaire honorably atina ka kaudhu kidogo eronya mwira utua too much no tukwenda kuleta together nikenda tigeka no mashirani mukwigwa twenda kuthie mpaka ata village level bariuga babongwa ata amabitha abanjeshi batene baina maote na mautalamu barabo bakuthinambe na utetheria kinya muturireni wa ntugo ino kinya kiri thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi. Aha twina mandagitari twina alimu twina engineers mama miteke mumete na umushi ni twenda kuruta input that that we have ita county kenda tupota kukulia county ni twenda ku anajeshi walitaye utuike a role model to raia wego ni kanyombo kigucha wina kanyomba kega
Bego no theru no kuthera wega. Ona kijana akuona gacha ukura giokuru. Using this forum now, kila mtu anaweza jua ala kumbe nilikuwa hapa. Now we are able to bring together the experiences zile ambazo tulingather in different areas when you are serving. As the chairman has just told you, this is one way of ensuring that once you retire, you don't vanish, you don't get lost. You still continue living and being present and being recognized. Kumachuka Gabang'ombe, Petan Class, Chabari.